Ka dipalo tse di tlhatlhogang tsa tirisodikgoka ya bong tse di begilweng, bontsi jwa basadi bo tlogelwa bo akabetse ka ntlha ya go sena gope kwa ba ka tshabelang gone go lopa thuso. Mokhuduthamaga wa Lefapha la Tlhabololo Loago mo porofenseng a re ditheo tseno di botlhokwa thata mo setšhabeng. Re le social development re ile ra tsentsha mo tirisong o tla gopola gore ne re na le di-shelter tse dintse re di butseng gore mongwe le mongwe o itlhelelang a na le mathata a ntse yalo a tle ko go rona. Mosimolodi wa Thusana and Trauma Center Christina Pretorius a re ka nako dingwe ba ikutlwa o kare ba lwa ntwa e ba ka se e fenyeng ka bangwe ba batswasetlhabelo ba boelana le bakapelo kgotsa banna ba bone fa bangwe ba gogela dikgetsi morago kwa dikgotlatshekelo. Some of them we are winning it because they come back and tell her that they are empowered now, they can work for themselves, they can provide for their families. Ana Hopley yo falotseng tirisodikgoka ya bong o tlhalosa maitemogelo a gagwe. We were at the second floor. He beat me and he locked me inside the house. Then I managed to jump through the window of the kitchen. It was high. I was 4 months pregnant. Setheo sa Thusana and Trauma se batla se nna lefelo tshabelo go bontsi jwa basadi ba ba itemogelang tshotlakako. Nna ke Sylvester Serame, SABC News, Lichtenburg.